Abantu betsholotsho makuthiwe action uhle wa freezer. Uyamkhumbula lo action esimdlale esikolo. Kuthiwe action or freeze. Ufreeze. Salamukela abantu bakithi ma podcast amahle kundawana zonke lapha ngabe likhona. Sasibuyile nje ngesinye isiqephe semnandi kakhulu. Sithe namhlanje sabhoda amagusu sasawe le ndaweni ukuthi kusenkayi. Enkayi Isbek. Uzatsho into uyazi ngani inkayi. Sathola iqhawe lakithi zomculo abalibiza bethi oyelaziwa ngokuthi Ndabitshekile. Uthena namhlanje ufikile emagumeni epodcast yabantu ekezositshela ukuthi kanti twa indaba mayitshekile itsheke nga. Ngowena umntwana igama uMC Shaba thithi sikhoza sejwane umfana bathi endleleni isitebhinkani yithina angihambi ngedwa namhlanje ngihamba le friends of the podcast yabantu the none other than umdala wogedlo DJ Mapressa bathi ukufika ukufa mawufuna Pressa uDJ Mapressa voice wasemakhana ngoncane bezokhulu bezoncane zodo odumo iphile yompahla umanager wabomanager lase university basabuza kima ama-aza 5 minutes to call obhaza njalo master uba eliyodwa pastor zevumi hayi singapha sigijime kakhulu safika endaweni yasenkaya lapha ke ngifuna ukuthi ehle eqale iziphendulele lapha engakabulisi uyasebulisa ngemva kokuziphendulela angazi ukuthi kuya kuyinhlamba kuya kuyikusukelwa ngoba kulento eziningi ozaziyo itholotsho and uzadiscover mhla ufike etholotsho azikho mina ngihlala ngitshela ukuthi imbuzi ekwanda ziyagibela ihlahla but isegibela hayi asikhulume ekwanda namhla sizafika lapho so ngizwa ukuthi enkayi komnyama ubambili wona yakutshonele ilanga la uphandle kokwethembisa ama deep fluid ongani kumnyama kakhulu so umnyama wenkayi nxaso umnyama uba times 2 or kuba angifuna ukuzwa ukuthi ngaphandle wenkayi ungavela kuya kutshonele lakho ezimaphi khona ukuthi igama nje kodwa nje indawo right kakhulu ukuthi nje kwanda hayi inteni ngaphandle kwakobulawayo ngifuna indawo lamalight ngaphandle wenkayi ungavela kuya kutshonele lakho isuku ngitshona khona ilanga maybe tsholotsho relupani follows onga ngathi tsholotsho mhlawumbe la kutshonele ilanga so nxa ukhali unyama betsholotsho ebusuku nobenkayi ibupho umnyama ngobe tsholotsho lapha benza i-vice lapha ngobe tsholotsho babe zama ukuthi tsholotsho esoke kulafana thina mhlanje sizoxoxe uJofu yagosta mhlanje ungicatshele emuva ngale ucatshile ngabonakala ukuthi ungayi ingamanga ukhona angithi uthi into zethlezi zokukhokotshela hayi namhlanje ngiyazicatshela right ulamanga uthenda singamseja akasithembe siyijona sihlanganele enkaya akulanto engaphuma akazithembe eneyimbizingo right njengoba sitshela zathi namhlanje siphathele iqhalo zomculo labaza abantu abaningi lamazi dala ngamadoda ahamba impela kwezomculo kakhulu kule genge yamanje maniva ethi mayizibambile lapha ngene impela labo bayala ukudlulwa ngabanye abafana right mina ngibiza ngithi i-new school yechova i-new school vele ipiano so lapha ke sihambe sathatha enkayi omunye wamapianist kurhumba kuchova the none other than Ndabitshekile Ndabitshekile ngubani uNdabitshekile uNdabitshekile yimi kodwa kahle kahle yimi impela uNdabitshekile khalibe umkhuhlane wenkayi lo so ngixolise nje ukuthi ufananisa lapha nalomunye umculo uNdabitshekile umkhulu ozala ubaba okay igama kakhulu wami ekade ngithanda kakhulu sibili oyaziwayo nje esigabeni sakithi so ule idea ukuthi indaba bayitshekise nga angazi ukuthi nje umuntu ede ezinothele nje ethanda into ezifani nje ethanda abantu nje yabona so wayitshekise enkulumeni umuntu wathi ngadakwa nje so asithi la ngifuna ukuhamba kulona nyawo lokuthi ngizabe ngitshekisa la kanye watshekisa kona ngeke ngihlale ngingatshekisi igama phela losuke lilandele yabona
igama lami nje edelidume kakhulu elokukhuliswa ungikhuluzana. Khuluzana. Yeah, Yes. ngaba umfana oqala kubaba. So baqala nje bethi khulu kwaba igama elikhulu kodwa alikho esithupheni. Oh. Hayi sila namhlanje ukhuluzani. Ukhuluzani ezalwa ngaphi? Mina ngizalwa eGambakalale. Wosikhobokho. Endaweni othiwa useGambakalale. Wakhulela khona. Ngakhulela khona. Wafunda khona. Ngafunda khona e-primary eGambakalale, secondary eSimbo secondary. Nakhona kusekithi khona lapho. Yes. I-secondary ufunda laphana umculo into okhule ivele ikhona kumbe ubungakakhwabithisa umculo lapha. Yeah, lapho ngeke ngiqamba amanga umculo bengithanda ukujayiva like emaphathini bengijayiva kakhulu. Uyanyathela ngoba bengijayiva before manje hayi sekwanyamalala konke. So besilokuthi nje izigaba nje ubona makuthiwa kunephathi bekuyisigaba sakuphi kuphi. So bekulabo bhuti abadala vele ababe phezulu kithi. So bekusazakala ukuthi esigabeni sakithi maybe kuthathwe mina lo munye umngane wami nje ukuthi sewatshona. So bengithanda kakhulu i-radio ngithanda ukujayiva kakhulu. So umculo vele benguthanda lasesikolo besile choir yethu kodwa hayi azange siyenze kakhulu ngayenza kakhulu sengisesabatheni sensonta nje esabatheni lapha. Umsabathi By that time yes. Swachela. Yeah, khona ngeke ngisho ukuthi ngisaya kangako manje. Ngabuya ine emanzi ngamponjwa. Not kakhulu. Khonoko nje ukuthi khonoko nje ukuthi la mawubiziwe yasabe. Mawubiziwe nawe uyabambe iwani. Lokho ungenisa endlini. Yes. Ngokunjani bawungenisa endlini? Ani mawufike vele. Mina into endlisisa team yamhlala endlini. So ayinandlela ukuthi ade lahleke endlini. Wadakwa. Ayinandlela ukuthi ade zegboji ukuthi ade ze bade bemvuthelisa lokana uthola ukuthi li alcohol. Ayinandlela vele so umuntu oyindoda vele it's a must. Yabona mhlawumbe asikhuluma wona but umuntu oyindoda is a must ke nathi. No umuntu oyindoda uanathi. uNkulunkulu kakubusisi uyehlala lapho yiko kwamenza uJesu eqala nje ukwenza izimanga the first miracle before anything else wathi amanzi kwaba 18 kwakutshade kani tula abantu bomama kesisithi hey lapha sufile Jesu kusela tshwala usathola abantu babhorekile ma kanti alifane ngisusiza letha izitrama baletha izitrama ezingaka lemkhoro ewetshintshela ku kwaba kusiba ngujimanga ngoba ijimanga iBhayibheli yabe litonta lapha namasithi wine kahle kahle ngoba ijimanga ijimanga so vele utshwala is a must usoqedile lapha esikolo yes nguphi umnyaka it was 2004 yeah 2004 yes uform 4 kuthi usazongifona umncembe ya kakhulu ningakinyaka manje ngathi ngina 32 yes okay so igoli ufika nini kuyo ngathi egoli engifekudala egoli ngathi ngiqeda nje isikole zayenhlala ngafika 2005 yini yakucabangisa ukuthi wena usungena indlela kusho ukuthi ukhona usisi wamunye wayegula lana so ngabuya vele ngilethwa ngabadala ngoba usisi wami wayegula kwakunama problems ngapha ekhona so kodwa gijimi ubhekile ngale ngoba la wathi aunties hayi nami uyaqala lapha la uyasebenza ngaqala ke ukusebenza yes ngaqala ukusebenza kodwa ngaqala ukusebenza phela ngo2006 khona la yes umusic isufikile yini ekhanda ngoba umusic vele from 2006 khona lapho ngangihambela ama shows ngoba ngangisasebenza icontract ngalesa sikhathi so abangani mami vele ngangisebenza labo babethanda umusic so indolwana laphana isahlangene babejwala ukuchala laphana ethiwa imolin lapha yana ngama days ukushuta nje ama video laphana ngonyaka lwana sonke ngangihambela kakhulu ama shows even usase esafari lapha usadlala ama shows ngangashoti sibili umlandeli omkhulu engimlandeli omkhulu so waba umlandeli tent artist
ya kakhulukazi indolwane yeah yeah so kufika nini ukuthi lami lokhu ngakwenza lokho ngoba vele umculo ngangivele ngiulandele from kudala ekhaya ngafika lapha ngahlangana legenge le yabo Elvis umfana omude laba besebenza noMadlela boy uyamkhumbula ngahlangana nje legenge yabomxolisi ngachumana nje nabo nje ngubani oqala umfonele uxhumane laye ngifuna ukuzwisisa ijeni yakho ukuthi uzuqala no lokhu ngiyakwenza lami lokhu kufikani ku ngoba kule ndaba yestudio kule ndaba zamakatali angeke ukuthi hayi mina ngavela ngaba khona but uzithi hayi maybe ngahamba ku Elvis or ngaku Bones or ngaku kahle kahle ukhona umfana vele esasifuna ukwenza iqembu layo iqembu before ngazo Elvis okay sabhala ingoma zethu kwathola ukuthi yena vele ufuna ukucula umaskandi sahlulana khona lapho so lami uba vele ngasenjwalana legenge le yona le vele esengiqambile so ngaqhubha ngengoma zami lezi nganginazo ngahlangana legenge yabo yenzamo nje so ngaqala lapho nje kahle kahle so i-first song owayibhalayo uyibhala lobani njalo uzibiza ngobani ngaleso sikhathi indi uyisusa uyise kuyisiphi studio ukhetha kanjani studio labadlali ukuthi mina ngizafuna le tune ngoba ungathacabanga ngafa ichova la ilo tune ohlukahlukile kulabanye ababe ngapha kuBomokisi sound abanye ngapha kuNdolwane sound ama sound akona ahlukana ukuthi wena uzositshela ukuthi okay mina ngiyahlabela ngizafuna ukuhamba ngele sound endingoma uqala ukuyibhala ukuhamba njani thatjeni mina ukuthi abantu engahlala nabo vele bayala vele ukuthi ngizenze omunye umculo or ngicule nje omunye umuntu even semfika la ngarekoda khona ko KB waqongosela impela kuloko KB and kakhulu wathi angifuni ukuthi ucule njengomunye umuntu ngifuna uyenza into yakho ucula njengomunye umuntu kwenze like ukuthi mhlambe ngicule into ehambisana le for example ngathi le kabani lensimzezwana so ukufanisa ngalokho mhlambe yeah so igenga ngilayo vele azange sivumelane lokho ukuthi sifuna ucula njengoba nje even ama trademarks akaze ethwa ngenza trademark yomunye umuntu ngangisikhandela from awami kodwa mina ngisaqala nganginaleyo feeling ukuthi mhlambe ngenza njengoMathini for example so igenge so wena wawu-inspire nguMathini lapha yeah ngabantu engikhule balandela labantu kakhulu so la you so much emulated ukuthi no ngiyabona lami ngahamba ngalolu hamba ngoba wonke umuntu vele ulapha abona khona yes ebese funda khona bese no ukuthi ngithathele lapha ngicela lokhu ngancedisa yeah kodwa for umsebenzi wami azange ufane ukuthi nje into sometimes yayenza kanti sifanele umuntu kathawunanzelelanga sinesikhathi kodwa thina ngokukhanda kwami lokho isikhoto kodwa wami sasingafuni nje ukuthi kufanele nomunye umuntu omunye unyawo olunye okuseceleni kodwa ngoba phela abadlali sebenzisa abayi1 sometimes futhi ugcina la manje chaya izo safety chaya feeling yale ngoma mhlawumbe wayichaya kwenye indawo ugcina sekufanana so kuyenzeka i-recording yes yiwuphi umnyaka ucabanga ukuthi okay manje sensiya record it was 2017 yeah 2017 yeah 2017 yiko lapho uqoqa khona la madoda yeah yikho lapho esahamba khona sa record la waphuma khona idlala lokuqala idlala lokuqala idlala isithini idlala la khona lalithi izinophobia yes already vele idlala liphuma uNdabitshekile already vele ngundabitshekile yes yeah into ade ngisafuna ukuthi ngiyibuze udlule kiyo wase city but ngihlala ngibona ngeyini indlela ephikisana nale yayikhulumile so ngifuna ukuyizwisisa namhla uthe babhala ingoma ufuna ukuyenza iqembu kodwa ke umngane wakhe icolleague yakho wayefuna umaskandi yena engani upha opposite but lokuzwa engomeni zakungani uyikhonzile umaskandi so awuza ukufeature umuntu kamaskandi imculi umaskandi lawo benguthanda ngike ngamfeature umfana kaMgqumeni lapha umthetho wakhe umfoka la umfana kaMgqumeni ngempela osebenza kakhulu nomqulu
ngicabanga ukuthi mangaphazami ngoba i-DVD yokugcina eka Mtshengiseni yeah okhona khona yeah ngikhona so into engifuna ukuzwisisa ukuthi yes Mtshengiseni umuntu engangimthanda naye kakhulu so naye wathola ukuthi lapha engisebenza khona econtractini ngisebenza lo munye umfana ongumZulu so saba close saya kibo le ngajwayelana naye kakhulu ngagcina siba close lo Mtshengiseni so vele bengiclose le thimba la khona bengiyinduna yawo yeqembu lakhe so yeah yikho nje ukuthi gcine nami sengisentweni eyamageza amali kodwa uMaskandi ukuthi ngicula uMaskandi hayi azaye ngikucabange mina ngoba endaweni yakithi enkayi vele iRhumba beyishota loba bede bekhona abanye kodwa bebengakaveli kahle kodwa engicho kwamana ukuthi angazo wona uzakuzizwa ukuthi kulo uMaskandinyana flavor nyana yoMaskandi o style asikaMaskandi esikhona yeah sona sesongenzeka sibe khona ngoba benguthanda uMaskandi kakhulu by that time yeah kakhulu sibili songenzeka ukuthi kube khona kodwa manje angiulandeli kakhulu hayi no even ugezo lwakho belusiye esibhinceni kakhulu yeah kakhulu hayi lokho iqiniso phela ngoba ngicabanga impela even amabheki enalana awugaxwa ebe khonzwe vele komageza amahle yeah into vele ebese istyle nje engisithandayo kahle kodwa ngoba phela kuyashintsha lokutshintsha nayo nestyle wena vele i-branding yabo uyibhekisa eKZN ngoba even i-fan base yakho ibile ndlela yayo athi kungathi maybe uthutsha Ndabitshekile eBerry Park bebe thutsha zenzani style ngane samageza la ukuthi uyahlubonela ama-fans akhe sokusiba i-blue Blue Nation yes ngoba ukubizana khonokho ngabo Blue Nation ngawundi lokhuzani lakho ule Blue Nation ukuthi kubizane ngombala thizeni lokuzibiza kwakhona kweqembu khona ukuthi eze Blue Nation no kungalo kufuna kwafike ngebhasi you understand uyawabona ukuthi Ndabitshekile sengadlala lo ungaso MC ungazi iprogram ukuthi menjani yena ngoba uyazi iprogram indlela bathutsha khona ama fans akhe bathutsha ngani baqeda thulula ngebhasi so sensani isimaskani so I think uthathela khona abana ukuthini you ujele kakhulu and lokuba khona kwakho kuMaskandi lokukhwabitha kuMaskandi wathanda njalo indlela abayenza ngayo kakhulukazi uletha ngapha kulo mculo wakithi kakhulukazi mina ukuthi mangenza izinto akaze ngithanda ukuthi ngenza izinto efana lo muntu ngiyani try by all means so laphana nganzama istyle sokuthi okwami ube ngathi kuyahluka la sawubona ama t-shirt navele ngiwathole khona umbala eRhumbeni kodwa from amaqembu amadala bebe mix thothi umuntu usebenzisa yellow green red so mina ngathi ngifika savumelana ukuthi eqembini lami sosebenza one color you understand so lapho kwasungula khona ukuthi Blue Nation ngoba vele sakhetha icolor blue so thina noma odi t-shirt i-red awuyitholi i-yellow awuyitholi i-blue i-white awuyitholi akulama nje blue yomkhithi kuphela yes so ukuthi Blue Nation kwaqalela lapho so kwahle kwajoyina wawuthandani lombala lombala lokuthi sawukhisa sizinduna nje zoleze zikhona eqenjini sabonisana ukuthi singakhetha ipikhala lokho sakubonisana siyibandla so wathola ukuthi nje mina isikhathi sengilandelwa ngomama kakhulu so bakhetha ke i-blue so induna yini induna ngumanager hayi abantu nje sabesibambisene nje khona kwabo WhatsApp group Facebook what umuntu wakho nebesiba induna umuntu nje uyabe simthothisa kwalo mcimbi eqoqa abantu nje tshela abantu mbe organize into zama t-shirt into ezinjalo yona ngathi ukuthi maybe vele esilungini yabe siyawela ku manager umuntu oyi-organize ona lo organize road manager and yes manager bahlukahlukana kwalo road umgijimi umgijimi so idlala yokuqala lithini lithi xenophobia yini ku-inspire ukuthi uzohlabele nge-xenophobia
eSouth Africa. Mnyaka lona ukuthi kwakubela lezi nophobia vele. So kwathola ukuthi vele kwakube lesihlobo sami esinye futhi esaba le problem eGym Steve wagcine edlule emhlabeni. Isimo sona leso. So wavele kwaba ingoma. Right. Ngisakhonapho kundaba yezenophobia. Njengomuntu owabaduze kakhulu waphila labo Mtshengiseni. Ngabantu vele into belayo uyayizwa into lebalayo. Ngoba kule into yakinanzelele ngizafaka iexample bese ngibuyela lapho. Uyathi nxa umuntu yasho mama wakhe ethethe ubaba wakho kulento hlubelayo yokungamhloniphi kahle olungane yebo kulento nje yokungathumeki engakwezanga lutho ukuthi nxa engakuchaya impama uyabona ngaku mama ngakanjalo kanti umama kwanje zakutheni uyakuchaza ukunyadela intaba so into ezamuzisa ukuthi manje into abantu belayo abangeke bithi hayi indoda losekhona singaxoki ngayo uyabuyizwa ukuthi khona so ngaba ukuphila labo balayo abantu labana into yezenophobia vele ngizokhuluma nje eqenjini lamagezi lapha engangikhona laphana Mtshengiseni bengafuna ukuyizwa lento ukuthi ithiwa abantu bangaphandle yena nje self ube sithanda ngenye indlela ndithi nabe singazifihli besisuka impela lana seThekwini akuna mcimbi ede singawuhambi mawuthiwa kuyavota emapakini lami enhlezi ngikhona so ubekwazi ukuthi lama fans awaseZimbabwe just besingakabi le branch kodwa bese kuzokwenzeka so bengafuna ukuyizwa nje lento kule iqembu lele elamagesi kwakungekho nje at all because lona umuntu bethanda wonke umuntu njalo singazi mhlambe ku strategy kodwa hayi yena ayibengelalo bandlululo. Mtshengiseni wayengumuntu omkhulu kakhulu ukuthi wathi mhla ichonile into yangona kwathi kufika kuvulwa iparliament uZuma wathi eqala ukukhuluma ngaye Mtshengiseni okutshengisa ukuthi wayinkalakatha yomculo yini into ongayitsho ukuthi hayi ngayincela noma ngayifunda kulwana umuntu into engayifunda lapha na irespect kahle kahle noma mhlawumbe ngisho ukuthi mina ngiyakwenza mhlawumbe kwabanye angikwenzi kodwa inhlonipho bekuyinto okuqala kuyo umuntu bemazi kakhulu bengela ukuthi lakho lokho ukuthi umculi mawungambingelela impela emeli ibingelelane thina mase divele bese siwathenga endlini kuye lapha eGym so umuntu eje kukhululekile nje kakhulu yabona nje ukukhululeka lokwazi umuntu ungaziqhenyi into okuqala engayifunda kuyo ukuthi umuntu uyahlonishwa noma edumile okadumanga kumele wazi abantu noma ufike ebantwini ufike emcimbini ungafikisa ukuphithizela kumbe ya abakwazi abake bembona emcimbini bengavakazela asomuntu othi mayifika ngifike ngidlale ngihlala hayi lokho ukugcwala indawo yonke esuku hayi kuyingathela so uyisitshwala komunye umuntu maybe ya irespect nje yabona ibalulekile kakhulu right ugijima ngifuna ukuletha into enje so kule qembu ukuthi ayimokisi connection ngiyathanda ukulinganisa ngalo kwakuyiqembu lelo yes madoda ukuthi kusasa silifuna ngale uyathola iqembu akusoze kuthiwe hayi ubani kakho ubani mani so kwakuyiqembu ngokuthile ukuthi enkayi into le ibisasilela noma isasilela iqembu leRhumba wena waliyakha iqembu leRhumba noma wabuya ngase wasebenza abantu abakhona ukuthi nje ensukwini zanamhlanje honestly ngiyayizwa into umbuzo otsho ngazi noma mhlawumbe uzogeja impendulo kodwa ensukwini zanamhlanje akusekho easy thina amalutshwana amaqembu okuthiwa ayiband ngoba iband le lomculi incanti into ezimbili ezihlukene iband incanti ngabantu abapheleleyo ukuthi manje mathiwa sithwala izikhwama kumbe mathiwa urekoda kimi vele kuyazakala ukuthi vele ungoyenkayi super sound kodwa for thina intsha manje akukho lula ningazi mhlambe kwabanye kodwa nokunothisa nje igenge eningi esiphila nayo akusafani laqala that's what told lama players siyasebenzisela nama players uyabona ngoba qala vele ama band ayishota kahle ngekho maningi like hayi impendulo ufikile kuyo wadlula wangena waphuma wayiphendula iasami itholile into elana eyikhulumile but into enzama ukuyitsho inhlala ngitsho mina ukuthi lo mfana nami okuthiwa nguPayman noCalton yes if
amajaha lana ilizwe za right ngakadlala ko Kaizer Chiefs eChase yakona le ko English Premier League but ngwana nje ukuthi bagcina sebebhema nje sebesuka sebengena ko manager besize goal you understand ibhora abasadlala enjuthi ejome nje ugcineni kwayo kulantu bale talent le bhora but lingagcina lingasabonakala so sengithi ukuthi inkayi ingakana ukuthi akula abantu bakhona umfana ola talent lokujayiva abayi10 ongabamisa lapha uthi sifuna redeemist uthola abayi10 lapha baseman kube khona ngokuthi inkayi super sound phela ifonywe ibe khona yes bakhona kakhulu labadlala ama guitars bakhona sivile loba manje ngathi ngiyachaye ishow enkaya hayi akusento engabanzima so you nje why bombana ungaba guquli bebe iqembu yes honestly esayidini lami mina ngumuntu odensazi nje ukuthi ngisafuna ukubranda igama because ensukwini zanamhlanje lapho ukuthi ungazi uphonga ukuthwalana lezi speaker uyaphonga ukuchaya uyabona abantu bama wethu uchaya uzobantu sebechama ibinsimbi yeah so kubalekile ukuthi uqale wena ubumbe igama ma unje siyachaya iband enkaya kithi mebhegwela uchena kwazi abantu Ndabitshekile vele babe kulindile vele abantu esayidini lami yinto vele ngangizeleyo umbuzo wakho bekuthini hayi ekuchayela amashow but eqenjini to say awuthi mina ngiyakho ngoba ngumuntu ofisa ukuba le identity yakho kuba nzima uba le identity yakho mawuzasebenzisa already ama guitarist akhona there o drumist abavela bakhona uke wena walinganisa wathi umuntu sengafika wena elithi chaye ingoma efike chama katara wachaye ngali yes maybe uyakwazi kumba uwazi already isandla somuntu siyafanana so obvious umuntu uyachayela amabhenda ay6 or 7 kuthi ukuthi vele kukhona thizeni okuyi-rhythm thizeni okuzaba kuzwakala kuphume ngalolo hlobo okuzwakala makungale kuzwakala makungale uthi yena kuhlulana ukuthi njengamanje uthi okay mina ngifuna ukubumba inkayi super sounds eyami kuzoba inkayi super sounds ngikhangele kubozinka naphi ngaphi enkayi yakithi abafana bale talent ngoba ngicabanga ukuthi bonke labo sabechaya manje le basebenzisayo abadala babakhona it took someone to identify ngingathi linganisa ngakho kubhora ukuthi kumele u-identify nawo unomculi kulesifiso kule journey yakho ufuna ukuyihamba why not give yourself time yokuthi let me go and identify ama players ami ngiziphekele wona ngendlela yami ngifuna ngayo behambe njalo la ngonyawo mina yabe ngifuna behambe ngalo ukwazi ukuthi kusasa ube le identity yakho le brand yakho yokuthi vele noma uchaya umuntu ezidlulela nje ezibayeni ngapana ngiyakundafa le inkayi super sounds cause usule identity kushotani khona lapha ukuthi njengoba uyavuma wena ukuthi enkayi bagcwele ama players la uyakwazi ukuthi bakhona abanye abaziwa but uyabe good ukuthi ungumthatha wena then kabili kathathu phela time imali khona vela ngithatha isikhathi ukuthi umuntu azajela ngene esportweni nesiyiso khona kwana kuhlula hayi sengizwe kahle umbuzo hayi nokhana esayidini lami mina vele bese ngikuqalile okay yeah bese ngikuqalile kodwa khona noma kulokuba nzimanyana kodwa sesikuqalile vele so bakhona abafana so identify yeah so far bakhona vele ubathethe ekhaya ubathethe hayi siba lokho sibaqhupha khona lapha nje abafana bangaziwayo nje hayi abafana bangaziwayo sebili ukuthi nje khona ukuthi anti uyabona into esikhawada kunje umfana ngabuya kimechaya uthola ukuthi brand kakhulu ngaleyo ndlela as lo muntu ungamholeli sometimes ukutshela ukuthi hayi noma kungathi uyasebenza noma mhlawumbe umfunela umsebenzi noma umvulela something ndoda asebenza kodwa maye ethatha umuntu ndoda ngizokunikeza imali engaka kwamthatha kuba nzima ukuthi umalele usisikhathi so kuyasilimaza ukana singama artist ukuthi mhlambe uyatrain ama dancer wenze umuntu afike wathatha maye wathatha sinothi ukuthi abe wrong labo babefuna imali labo bantu ba indoda ngeke uyicontrol yabifuna imali omuzwayo izinto ezinjalo so lokhana ke ngikutsho ukuthi kusasenzimanyana kodwa siyakulwisa ukuthi kwenza njoba ngitsho nje sesikuqala njengomuntu owabaseduze lamageza kulezi izinto ezinyeyayo noma inkulumo ungasayizwanga kahle sokuvalwa umnyango ethi ngani uyizwile kula ibhova likathikathika yes kuloko umdlalo okuyigame unyana okwakungani kuya kukhona
phakathi kwebhova nomtshengiseni. Yes. Ngendlebe inyana amfuna ukuthi uthi kwakunje. Hayi. Ngifuna ukuthi ubona ngendlebe inyana yakho ukuze kwakuliwa lapha okwakumdlalo okwakusezwana. Mina ngokwazi kwami noma ungasiqiniso ngibona ungathi Je ayi ngifuna ukumbona ukuthi ba answer yabo bayazi. Kwakumdlalo. Kwakumdlalo. Ingaze ebuqaleni ukuthi phela enye into mayiqala iyimi. Igcina mhlawumbe selihlala phansi. Kodwa mina ngokufika kwami ngafika vele sekumdlalo. Ngokuwakho udlidlo lapha. Ya sekungapha. Kwasekumdlalo. Hayi kwasekumdlalo. Kona ba vele ambuzeli bona. Okay. Bengifuna uqala uyithole kahle into yango that's why into ama answers abasadingi. Kulapha okule umdala lo owehloka la. Ingoma yakho yaduma kakhulu akula umuntu ongazange waba la ku WhatsApp. Ukuthi bekungumdlalo noma bezikhala mbe ngizwa ziyakhala. Hey le. Kumbe zaqala zikhala. Le long process into ingathi nje indabanyana engathinde kodwa hayi asiqala uqale. Yeah. Suka njani izwe ngene e-studio kwethu. Ukhiphe le ngoma eyagcwala zonke indawo njengoba besitsho wonke umuntu waba la ku WhatsApp uzwakala uthukuthele kakhulu ngendlela eyisimanga kakhulu. Usilwa mpela. Yeah. Kwasokutheni from ekuqaleni. From ekuqaleni kahlahle mina ngangingali ukuthi yabona iproblem uma ungena e-studio fanele ube serious. Ngoba mawenza into kumele uyenzisisa ake ngiqale lapho. So umuntu vele uzoba le feeling ukuthi nganisilo ngoba nje bengisebenza vele mangena e-studio. So entweni le yami lo Madlela sinothi ukuthi ngangisilwa honestly. Lapha kwaqala mina ngangivele ngisazi ukuthi uMadlela aso wasenkaya original. Yabona kwakuphatha njani khona ukuthi hayi ngangela manje ngila problem. Ngangela problem shivini encane ngangivele ngikwazi vele ngingela ngaze ngicabanga kwangokujabulisi kodwa ukuthi nangu umuntu phela abantu abaningi baze babakwazi ukuthi kule ndawo kuthiwa uSikobokobo maybe because of brand Madlela. Hayi mina kwakungijabulisa ngifuna uqamba amanga from ekuqaleni ivini ngakaculi ngangivele ngangimlandela wa recorder wagadla uphuphuhla amagwebu kakhulu. Lapho waqala khona njoba ngisho ukuthi uMadlela la manje ngumlandeli wakhe ngoba vela ngilwi naye deep down honestly ngifuna uqamba amanga. So la kwaqala khona inkinga kulama group la ama WhatsApp alokwenza ama interviews. Ngicabanga ukuthi khona igroup othiwa iChova mhlawumbe nalezo ngayo. Yeah Chova. So ngangikuyo ngalesa sikhathi. Kwenzeka bam interview uMadlela. Wathi ngalesa sikhathi wathi ubuye eGwanda if I'm not mistaken. Vele njoba ngisithi ukuthi ngangivele ngikwazi mina. Zukuzuku lenye group eyakithi enkayi wathi enkayo ilokwenza ama interviews na. So kwenzeka waba khona kule interview. Bambuza lo muntu wambuzayo ababekhona bengamfakazela benza ukukhuluma nje straight amfuni andithanda ukukhuluma into engani ngithanda ukukhuluma into eyiqiniso. So wasethi yena ubuya kuphi enkaya ukuthi vele mina ngangisazi ukuthi ubuye eGwanda la kuliya group vele before wayekhuluma umuntu ubuya eGwanda ugama lakhe ngosibanibani nje yaba right interview. So tefika ngapha wathi ubuye enkaya right waqama indawo lapha enzalwa khona eOsikhobo ngoba ngikhulele khona phela eOsikhobo. Bembuze ukuthi ezofika esigabeni ezokuphela interview mina mbuze ukuthi ubuya kuphi khona eOsikhobo. Ngingakabi lomqondo lo ukuthi ngabhala ingoma what understand. Wathi left waphuma egroupini. So uthe ephuma egroupini sabuzana hawu kanjani manje. Isike ngoba kulabantu vela abakithi abakhona kuleyo group abakithi kwaphana uSikobo. Abantu bathi hawu kanje bambisele egroupini walo ubuyele egroupini. So kwaqala lapha indawo ukuthi udoda lo ngakithi why mayifika azange aphendule nje kahle ku interview yakho le kahle. So kwaqala lapha wayebuzwe kahle wayebuzwe kahle kakhulu ngoba vele ku interview ama artist amanye group yakho ngama audio ngokubhala uzisisa ukuthi umuntu ongiyoya interview yena wayizwisisa arts
phela ininti isuke ichaya kona hayi wayezwisisa yena lapha into yachayisayo ukuthi yena wathi ubuya enkaya angifuni ngizwe kahle mina lokubuya la ku podcast yabantu yes ingu DJ Mapressa yes ngilokubuya ngimdala ogedla yes hayi ngiyizwisisa ngifuna uzwisise ukuthi umuntu onguyamfonelayo dala siyakucela ku interview yenkaya wayebize uMadlela sikhokho wayebize uBashimane hayi wabize njengoba eloleli igama vele lisebenzisa kuMusic uMadlela ubuyenga so uMadlela ubuyenga mina ngoba ngathi umdala ogedla usho uMalayithi mina vele sidalo ngake ngithola impahla zakwala ya angithi kulento eso wena bhuti wami angithi like interview ifana nale njengoba sikhuluma so angeke ngikhulume ngoba lento ifana no public kuzoba lomunye umuntu ozofuna ukuthi mhlambe yabhala uyabuza so mina mangikhulume into engayisiyo lapha alright hayi ngicela ubamba umuntu ungakaqedi kulonto uthi unkunzi yamazi unkunzi yes undoda lwa wawuthola ukuthi sidalwa phela kana senti but unkunzi maze ewumafia umashi yonke kona ngale umlazi udlindawo lama tavern I understand lama bengisatsho laphana ukuthi unkunzi mawubize yena yes sidla ku podcast yabantu babiza unkunzi ubuye isinothi lesiyana esizabe silabafana bagcwele lapha bembhekile uthola ukuthi mase bize engaseko character umuntu wesabata njengawo vele bezitholile iBhayibheli ngumasotsha mombize ngumasotsha so into emfuna ukuzwisisa ukuthi kwampana umuntu owayezom-interview kuthuthi yena wayebuye nguMadlela and I think I understand where you are coming from also ngibe ngithi sesaba lama self taught journalist amaningi uthi mina ngaba le group ngingavele sibe lama ngithi bebe 10 or 15 lami yonke into esibiza interview sesi abuse Ndabitshekile ukuthi Ndabitshekile buya ku podcast yabantu angithi then sesikubuza ngendlela esifuna uku-achieve ngayo maybe sifuna uku-achieve la uhlubu uqoke khona ukuthi hayi ngizabanika ufuna ukubanika we understand asimbuzeni kumbe sikubuze ngani siyakuthonisisa we understand so sesaba lama journalist amaningi because wonke umuntu uyazi ukuvula igroup efaka abangani bakhe ama-girlfriend akhe laba angitsho ukuthi into ayenzakalayo but everyone now wants to sit and interview someone singabe sibe baningi ngombe sibe singabendawo si-interview umuntu then umuntu maybe sesenza ngamasibomu we understand ethi phela lina lebiko kunjenje kufana ukuthi wena uyakwazi ukuthi uMadlela ubuyaphi usiyambuza futhi ukuthi ubuyaphi maybe ngaleso sikhathi urecorda we understand uyathola lo muntu sengenzeka abe uNdabitshekile atshekise ngamasibomu we understand because like what he said i-character yakhe i-character enkaya uMadlela sikhobokobo so he tells the story about this khobokobo of nkaya we understand understand kuno ngiyazi futhi ukuthi yes but still ngithi ngangikwazi wona ukwazi but uthi wabuya confuseka esesithi yena ubuye enkaya kodwa wona ukwazi njoba ngisho ukuthi ngamuzwa kwenye group esasisonke khona interview angithi interview ufana ukuthi mangu interview ungibuza igama lami my real name you understand so ngikhuluma igama lami lelo msebenzi so kukabili ngizotsho ukuthi ngiyondabitshekile kodwa njengoba mina vele my real name asondabitshekile so kukanjalo ke kule interview kule yes so kumele sibe kwazi when do we qualify this ukuthi now so we interview is it for public use or why exactly am I being interviewed we understand ngiyapatreko kumbe I'm just being asked generally angithi so uthe sephendule ngalo lo hlobo sidlule lapho lasana sele confused selibuza indoda lo njengoba wena ngikwanda usekukhuluma kanjani ukuthi ungenkaya njengoba vele sasizile le attitude owayegcine seyenzile uselizama umbisela usepring ngibona ngani yiyo la eyaphakamisa imoya
Ebantwini. Ucabanga njalo? No ikona abantu abase groupini aba. Like thina abantu abakhona lapha endaweni lapha ethe ubuya khona. Kwasala kule question mark. Yiko phela engitsho ukuthi kwaphakamisa imoya kufanele ukuthi liyakwazi ukuthi kona ba ansomuntu omela amazimbabwe. Sasa ya So community chair mina yaziyo ukuthi ama youth wonke vela bheke yimi lapha. Siyakwazi ufake umbani. Vele iyabiza li. Phakamisela umoya. Warakhe say ukuthi izinto zenzeka ngenye indlela empilweni mhlawumbe uthola ukuthi ukhona obele phuthe encane or uthothi you understand so kwenza lapha I'm trying to ukuthi ngitshele ukuthi lapho kwaqalela khona okay so no matter ubani waba wrong lokhana sekakafiki kikho ya ngoba right now we don't know ukuthi sikusiphi stage no so kodwa khona lapho uthi kwaba le misunderstanding into engayisho ukuthi khona lapho uthi kwaba lokungathola nekahle ngoba le mistake khona lapho futhi ngeva kwe interview ukuthi ku interview leyo yaphela kahle kube yaphela kahle njengale ya before kube vela zange kube le problem because vele uMadlela mina bemthanda nje umculo wakithu enkayi vele even engakaculi bengisazi ukuthi umuntu ekhidra mesahlala lapha eGoli no yithi soon after that interview yes indaba yengoma yavela lapha indaba yengoma yavela lapha yes then ingoma siphumile ichise ahlay uchisis khota phela ingoma nana yahamba olo omakhonazi yeah uMadlela wabuya back or laze ladibana nihamba mina ngitshona hayi ngifuna ulethe ukuthi uthola ukuthi ibhova lamakhe wabedibana sebedibana wambana sesikhala kuphela elokuzeni stage omise sesithi yabona laba ajuthelele wawa so kwamanutse ingoma yami semphendulo ya khona ngemva kwengoma la kwaba la khona akwenzayo webhekiseke kodwa ngingakatsho ukuthi yena ebhekisa kwaba khona maybe efonele straight impela kathi jita la ukhuluma ngami o akuzange kwaba khona lokho kwaba kaningi ukuthi sizama ukuthi sihlaliswe phansi kwaba kaningi impela ukuthi siya kodwa hayi yena straight yena sagcina sesikhuluma kodwa ngemva kwesikhathi maybe sekulomnyaka maybe ingoma ephumile or hayi not umnyaka hayi early ingoma ephumile so after iphumile azange ku hayi yena wayekhuluma nje labanye wakhuluma abadala abanye nje bezama ukuthi into yakhona be understand ukuthi kade ukuhamba njani kodwa sathi ngasesixhumana mina naye yes so lapha ekukhulumeni abadala basebenzeni base besola ingoma leya ingoma ngiyazi ingoma inyinto ngoba abanye babesola abanye beyijabulela abanye bengela were you proud after you release le ngoma no it's like mina vele I was not fighting naye nangathi naye but ingoma yayisilo because wena njengoba usithi uthi I don't think wona wawumngani wakhe hayi we not a friend amfuna uqamba dlale ngakaze futhi maybe le record lonke hayi but uyatsho kulesikhathi lapho wacela kune feature wayincitsho la engomeni ya kulokho wakwakusho phela la iqiniso kodwa kwakuvele before angangikhulume la nje ya ngangikhulume la nje but ukuthi izinto ziyaqondana nginokuzwa nje wathi sekufika kwabanye abantu kwabangathi mina mhlawumbe ngakwadela lokho kodwa honestly nami lapha ngikhuluma into engaphakathi kimi lokhana kwakuyinto emuva le yona elangakho uzabasola yini abantu ngoba unowahlabela hayi ngemba solo ngoba vele into ziyaqondana nanto konke ukuthi wasuka kwachayisana naye ngwakho umqondo singakakhuluma wavela wahlamba wacabanga ukuthi umfana lo wakwadela ukuthi ngimsoli for kuloko yabona ngoba vele into njengoba ngisho into ziyaqondana you understand so kufana ukuthi kunje kungathi udlala umgqumeni ukuthi ufika ugesi uhamba mhlambe umvemchini bele problem uyabona kuba ngathi vele uengineer ubethengiwe something so into ziyaqondana sometimes angazi umbe memory yami ifa ukuthi kuRhumba usikana asonto liyana evamile yeah ngifuna ukuthi ngiyawuthanda lo mbuzo lo ngoba abantu abanengi mina ngikhuluma ngokwami okungaphakathi kwami phela afuna uqamba amanga ukuthi mhlambe
mina isikhathi ngikhanda ingoma lana ngangeke entweni ukuthi ngifuna ukuduma kumbe ngiyasika into yokusika vele kukhona abantu ababentshela vele siyikhanda ukuthi zwala ndoda ingoma le yona izovusa umsindo or izo ngokuthi mina nganga understand ngokulalela ingoma ngicabanga ukuthi umie uTK ngoba jayi ingoma lophatheliwe so enye into sometimes that's why ngithi into ziyaqondana umuntu imali yakhe abanye bathi vele ngangifuna ukuduma abanye bathi ngoba ngacela ukuthi nisebenze naye so kodwa mina achieve ngana le ngoma no mina nganga achieve you understand ingoma mina ukukhipha ingoma awukazi lapha silele khonini ngimanje into ekhona asilungise la akula muntu wahambe record studio yathi umbhorakele mina wothi okay nge recorder ngibe sengizichayela ngiseshawa mawusiyenza something la mawusiya recorder kumbe DVD kumbe yini yeah there is something you understand la kunje nje awuculeli wena ukuthi pompa kuthiwa ngiyahlabela kuphela angithi njengoba sithi la uyafisa ukukhula njengomculi and ingoma vele kumele iyefika kumnikazi and lawa ukwazi ingoma izafika kumnikazi ombe kubanikazi yeah ukhulume nge umention ibizo lomuntu umention lezinto eziphilayo into zabo feature umention uphathwa kabuthi wena kanjani wena ngusikhobokobo wena akunti omunye umuntu obiyegwanda esitshela ukuthi ngusikhobokobo ziningi into ezikhulunywayo kodwa ungaqophanga lutho ukuthi ufuna uachieve uthi wena ungafuna ukuduma ubuye uthi wena wawungasiki so yini exactly ofuna achieve ngale ngoma ngizocela nje ukuphendula lapho oqala nje singakayikude uyabona ingoma leyi ngihlala amadala amaningi but kwafail ukuthi umuntu kunzima ukuthi uthi mina exactly ingoma lana ngitsho kumali noma manje ngakubuza lo mbuzo uzofanisela ukuthi wona ngoba hayi let's be honest mameli right lo very lo kuma ingoma yayikhuluma Madlela okay isihloko sengoma bezithi isihloko sasithi bayangibuza yes mangabuza umbuzo lapha Singayi lapha. kuthiwa i-podcast yaba la kuyaxoxwa aso interview ufanisele lokuze ngoba la kulo awuphikisa uMadlela yabe yamtshela ukuthi esithi utshekile kuba utshekile wayesitsho wena wesithola the samtshela anti wangizwa ku interview yakhe wayikhipha before yonke le ngcuzo no seyithi kulento iskiti sikaMadlela wayikhuluma nalo mama mabani ohlale la kakhulu kuma adverts Madlela esithi utshekile wayikhuluma uNdabitshekile uyandaseni akaza ke njele kaza ke imbuze uzakuyela lapha yitho njalo mina ukuthi wayikhuluma ubuzwane bami uNdabitshekile ingoma la wayithi Madlela akufuna ukuthi injalo kaza imbuze uMadlela kaza imbuze yakhuluma ngepodcast yabantu la umuntu mina imfana oqala ovuka ama conflicts ole makubuku ole apula so vela wona siqhazo sesiqedile sesifike ukugcineni wona asongoma kaMadlela awusizwanga no mina bengifuna uzwisisa ukuthi because ukuthi into zonke eziright kule show asazi ukuthi yayiyendolwane super sound versus Madlela babenjalo then ngakubona uperformer kuleyo show kiyo so ngabona ukuthi into eziright selikulungisile uyandazeni mina kulo muntu vele outa wantula manje ngene emnyango nje nsuku ehlala ku VIP ngiyambona sizakazi ukuthi abantu miyasuka ehlala vela kule mbulisi ezithone kodwa uthi wantula you understand so ngitsho ukuchiyana kwezinto that's why uthi ngikubuza ngaqala ngakubuza ngebhova ngakubuza amagezi ukuthi ngoba awuseduze vele ireza iyakhala mfuzwisisa izinto leyo izwisisa labalaleli izwisisa labaculi kulohlobo lwezinto kwaze kwathi uChaka ehlezi uChaka kwakhuluma namakhiwa uChaka phela umdali wento lesithi KZN wathi ngiyafisa ukubona ukuthi ngale lenza njani izinto you understand
ukuthi ngayi Africa wayekubona ukuthi bayenza yini indlela amakhiwa angayenzi ngayo that's why ngizwe ngikhuluma lawe ilwa ngibisela ngorifia kumaskandi kule ndlela i-new school kaMaskandi eyokusika kule ngoma ethi selifuna ukumbulala selakhe iqembu lezimfamo lawe ntombo yafakaza ufakaza into ongayazi ngikabheka umuzi luthulo ungabuza abathandi bomculo kaMaskandi bawuthi ukuthi ireza yena ayihambe kakhulu kodwa udinga into leyi yes lami ngayisenze omongezi nabana abasahambeli kahle lapha le podcast ingoma leyi iyamfanela or ihlobo zami ekhaya ngale mangani lo mchika sebonyenzela wona ingoma leyi iyamfanela but athi mgumeni wathatha induku utshayizina uyisiza ukuthi ke le ireza hambe ireza you understand ufana lo muntu ehloka osibiza esiteni ubuyenkani uyakuyizwa nje ukuthi ekhuluma ngevoice engathi so wawusithinda kule njani Mfuzu uthi ingoma yakho new school yokusika esetshenziswa ngobaba lo obizwa ukuthi ayindodana kaMamkadla owacula wathi ududlini isikhuze oros exactly uyabona hayi ngiyizwa kodwa ukhona indoda oyindoda kaMamkadla wathi ududlini isikhuze oros and ubheka ududlini umzimba wakhe qathi isikhuze oros ngeli yireza le i-new school yabikhala baba yilentsha esiyo lana ale ndoda wakho wathuleni ngoma ethi lani bangani mamozani ngobungani wayeligida libheke esakeni lamfumo naphetheni into lana you can use it anyway ayinakureza ungasondela eduze susizana besithi yireza you understand kuthi umuntu yabe seduze kakhulu lo aleni oroduze la lo muntu wereza ozwisisayo ukuthi kuchona because mina ngayidinga ngayishela ireza ukuthi wayisika bani njani futhi you understand but lana maso uthiwa scoop se oros ubona ududlini ubona iscoop se oros saw so wabuya la ududoti man so wabuya ududlini yabuya no the nest lokuzela ududlini nest no ngiyabhadala ama interview la lijele ukuthi imali za swipe ngisuka la ngifuna ududi loba yabe ingekho izagijimela eAmerica limpuzo lokho sikubze oros why uthawona usikubze oros yeah so iyo lokuzela imfuku izwisisa ukuthi because onyenza ngikhuluma kwaDudi la esezivumela vele sesimbuza nje isikubze oros sekuvuma wakala ama first days wayivuma kulala umuntu so ngithi le lo Madlela siyahamba yazafika lapho idla siwakuzwisisa ulapha kansiko yiko wagcina lebla setshekisa no ayitsho ukuthi kathe selinga alila ile ucabanga ukuthi mebhathe selicabanga ukuthi featurani futhi ubudlelwano sobunjani ngoba uthi labonana after maybe hayi asila problem afuna ngiqamba maphi because nami ngiunderstand ukuthi sometimes ngenze ukuthi ngasiwa ngenza kakhulu kodwa enye into sometimes amelanga uyenze kube ngathi so into igcine sithinta umuntu kakhulu kodwa wena mfowethu bengisatsho ukuthi ukukhula into ikhulisa phambili maybe ubhala ipenseli nxa siya grade 3 bese usiye penini so ngoba ngizakuqedelela indaba yethu esembona siphume kiyo sidlule kiyo ukuthi ngizwile ku last album ireza lani ingasalolwa sikale ukuthi siyabuya ziloliwe ibuye ingasalolwanga indaba yeke ngikutsho ukuthi ngikutsho ukuthi akukho personal khona nanokuthi phela ngithi kuyakhulwa lokuboniswana ukuthi hayi uyabona lobo kunye ngeke ngize ukuthi ibhadla kodwa nje kuya ngokuthi likhulumisana kanjani hayi ngiyakuzwa hayi lapha besidlula abantu bayakhuluma ngaphandle lapha noma abaculi bayakhuluma lapha ngaphandle noma abantu asenzana labaculi bayakhuluma ukuthi umculo
lo ikakhulu umkhakha weRhumba awusela mali wena uthini kona umculo wona ulemali kuya ngokuthi uphila nabo bani wenza njani awona lokhu ngenamali eningi kodwa khona ukuthi ukhote mawungene mawusebenzana nabantu abaright ukukhona nje ukuthi angazi maybe because izinto nje kuyakuyizwatsho zami ukuthi angifuna ukutshela abantu kuthiwa yini ama-spices abo amakhampani apheka inkukhu usungayithenga ama-restaurant ayi-4 ukuthi laba ayipheka ngani akusozwafa bakwazi yazitshone babeyenzela ukuthi kungatshontshwa yilaba abangani so into zami uyitsholelwa ukuthi ungakhona yini ukuthi usihlephukenele kancane ulwazi langona athi ulutsho impendulo sandayiphendula ukuthi cause abanye abakhalayo ngabantu abasemculweni wona usemculweni uthi hayi kukhona ukukhotha-khothekayo ngendlela yokuthi ulokhuza labantu abanjani ungakhona yini ukuthi usinabele kancane emculweni kahle kahle eqinisweni ngizofanisa ngami nge-album yami lengiyikhiphileyo uma ungakayenzi into efunwa ngabantu akukho izwi uyohlezi ukhala ngabasakazi ukhala ngabahleli bemcimbi you understand kodwa mina since ngaqala ukucula bengiqala ukuthengela i-CD ngemali engayi-3,000 or 1,000 rand on this album which is ikhophe one umuntu ethi hayi 3,000 omunye ngikhuluma nje manje omunye bekunini Wednesday wathenga i-CD nge-1,000 uthe esekhaya that day unike 2.5 omunye umuntu wasecholoto aso secret leyo baningi nje so ubani igama simtshayile izandla ngubhuti Joe buti kuthiwa nguJoe uJoe yes so baningi nje ayoba ngeke ngaposta nje le page lami inze ngatsho ngathi olalome ngithi ngumculi bengakabe ngumculi ngoba lami ngimangela manje ngisathukile yes so mangakayi lapha ngichaza ukuthi sometimes mawungakayenzi into efunwa ngabantu ngoba i-competition iningi nayo so kumele wenze sure yathi ipoint yakho le ayincane wena maybe ungayizwana incane ipoint yakho ayincane inkalakata ye-point ngoba abantu abaningi ngalo uMsakazi ujwayele usetshenziswa ibala ngazi kumbe right kumbe alikho uthi amavukani la abantu abasanda qala balenkani yakho nokho yiko bangafuna ukuvuma ingathi ukuthi hayi man akuchiyani maybe lezonophobia vele yayihlula abantu abantu bezama ukuyikhuza akubhale ngamahewu lawa podcast yabantu usiza ngabo khonoko kukudalela ukuthi ugcina uthengele 3.5 i-CD l1 lingathengwa abantu abayi-100 3.5 by 100 inga 35,000 so into le ngiyithandile ukuthi but alivumi ngoba usitsho ukuthi uzahlala usola abasakazi uzahlala usola abahleli bomcimbi mina nginje mawumuntu ethi Mapressa enkayi ngifuna ukuyavula isitolo ngifuna ekhala indazi enganika mina ukuthi ngikhetha abantu umuntu wokuqala engizamkhetha uClement Magwaza understand ngiyakwazi ukuthi into zafika iyenza ngonyawo where this sound yabheda where this sound right where umfazi wekhiwa silokuqhathwa umuntu oyindoda sithi sesiyafika ekhaya sokulomfazi wakhe umuntu nje lo sebusabatha bakho ungazwani namakatari nje kwanule into ani izagcina ikhiphile umoya wamakatari kodwa lo ndoda yayibekezela into yangona eqeda into kumele yenze yes ngiyathi ngikutshela wena nje artist elisalicha ukuthi hayi into ofuneka inje wona uthi hayi mina ngiyenze nje hayi ukubhala kwengoma akube nje so uyabona wona uzinanzelele wedwa ngoba abantu empilweni uzuphumelele kwesisikhathi ukuthi ukhophe kwenziwa abantu abaphumelelayo or ukuthi ufunde emaphutheni akho so wona ukufundile emaphutheni akho from 2017 18 19 20 21 2022 ngomnyaka we6 so yikho into sezikhala ukuthi maybe wavuma ukufundiswa ngo-2018 ngathi sikhuluma ngeyini into ngathi silithengwa maybe nge-43,000 ikhophi eli-1 so into angisakhulumeli kuwo sengikhulumela kibo bonke ukuthi abasemculweni abasavukayo ukuthi abavuma ukutshelwa ukuthi uwedwa nje usikade uMapressa uthi nguyokhetha abantu abayi5 abahambe badlala bevula isitolo
maybe kositaba why ngingekho Mapressa kanzondi uqala ukukhiphe kona ukuthi hayi Mapressa kanzondi why ngingekho why ngingekho entwele usibona ukuthi okay ngenzoba ngimagwaza kufakwe ubani so why kufaka umagwaza lapha yini ngathi umagwaza ayenza mina engayenzi yona inzima uyi-understand but mina kwelami side understand ngizange khuluma nje la bengilive nje ku-Facebook emalangeni ngabatshela abantu olalo ngempela hayi la umfana wami ngamfakazela izimanga esizibonayo hayi ukuthi ngithi ngicule mhlawumbe kumangalisayo kodwa on this album hayi uyenza ufuna manje ngethukile ngoba baninga nango khona ngangifumanga namanga engakhuluma amanga izimanga mina vele emanga ukuthi ngithengize 200 copies but asabalanga lokubala ngoba umuntu afike enike 2000 so njengathengisa njengomfowethu lengikhuluma ngayo ayoba azangathengisa sithi ula ku USB wayidla wabiza nje anika imali kunibaningi nje abantu baningi kakhulu so lokhana bongekayenzi into efuna ngabantu lambe ngawu-understand lambe ngalo mqondo lo but ngananzela ukuthi no uma ungakachaya ingoma vele into efuna ngabantu noma ungahambisa isidi lakho manje ukukhuluma ne-FM kuSky's bazoyidlala but into emnandi ayidinga uphusha ukuthi like mina ngithi yodwa iyazenzela yona like mina ngithi album yami azange nginga-WhatsApp even umsakazi eyi-1 kodwa ubonisa i-trend ku-TikTok yes trend akuwesa ngikhulumi noma unga-check manje chronic baba khuluma ne-FM Skies nje bani yonke azange even one day ethwanya WhatsApp but before ngikwenzile kodwa ngoba ngangakayenzi uzicabanga nyazonke yes so into emnandi noma ngasingayifaka lapha siyidlala ngiyayizwa manje into le zekhipha ngiyagcina sengizonda umsakazi kanti lento le vela ayikho mnandi iyabona so ingoma emnandi yazihambela abahleli bemcimbi yebo so into ingaba mnandi uziphushela wena usiyaforced ukwenza interview dlala lapha ngentando so into ngaba mnandi iyazenzela yona ngoba noma ungamzonda Ndabitshekile mbuku whatever but my into imnandi ekuzoyivika because yabithanda abanye abantu engabaziyo la uyabona athesi usengqondeni usuzaninyazwa imali yadase edo usufikile ezingeni lokuthi into iyazihambela loba kubela ayibhala ayigobole yimbi ngibone kule into ephushwayo kwelinye ilizwe ukuthi abantu aba-unfollow omunye umculi uyandazeni uphethe bazama unfollow wasala elaba followers abaningi kulalo alwa layo you understand so into enkulu into enhle into ebonakalayo sozivimbe and okunye engifuna ukudlulisa ebantwini ngoba njoba ngeke ngatsho laphana sorry ukutsho lengakuzanga thina like mina ngundabitshekile angikwazi ukuthi egatala so like on this album ngasebenza lo malume Obed laphana labo TK nje lamanje amadeni so kuyikuthi ngoba kwakuyinhloso ukuthi ake mbone ukuthi mangaspend imali because ngajumpisa maybe umnyaka we1 mangaspend imali for ama guitarist asezingeni mbone ukuthi kuyoba njani so yenzeka ingoma emnandi sometimes ngisho ake ngikhulumele nje abafowethu bensimo ngoba angilankinga labo bangafanisa ngabo abantu emphila nabo obrem insimbi ziphambili yima ke ngifanisele kimi ngafanisela kwabanye abantu ngoba abanye abavuma ukuthi bayadlula kumbe ukudlula sikho ukuthi igama elibi umuntu uma ephambili lasho sesikolweni wakuba le kuthiwa i-relay mawudlula igama ethi ukudlula isindebele vele ngoba mina ngilenkani alilakho kunye ukuthi ungakubeka ngenye indlela so ungathiwa yena Max laphana isuki kulokudlula umuntu ebegijima ngivula wena you understand so ngikwenza kube clear ngoba kulenye into eloku irumbi yakhulumisana kakhulu khona ke ngikhuluma ngagcina songenye indlela kodwa sesakuthinta indlela zakhe sesakujwayela so kulento esokuthi uthola umuntu ingoma ngaba yithi iba lezi nkulumo kakhulu eza uzothiwa iyafana njengensimbi abanye batazizwakali kodwa vele zihamba phambili you understand singazwakali sinjalo mnandi iyahlukumezana kakhulu njenge kule ngoma ethi ivuma izona iyatrenda ngendlela esimanga ngiziphakamisa impela ngoba itrendiswa abantu engabazi nje iyabayithanda kakhulu so thotha abanye abantu babezama ukuthi ifana le kabani kumbe ini so ngizame ngayo yonke indlela ubatshela abantu ukuthi ungachaya iyithi kumbe ube unumber 1 vele kuzoba lezi nkulumo so people must understand that ukuthi akekho umculo trendayo ohamba phambili ongeka solo
thina isikolo vele wathi abantu isili lo. Exactly. Uyayibona. So mina ukubona amside ngiyawamanje yes ngaphansi kwazo angikompete lazo ngoba vele uma area ke chai Qatar ke ubrema ke chai Qatar umfowethu imanager yabo sishare isibongo so vele ngabantu engibathandayo usibanda kanti usakhuluma sengicishe ngenze iphutha umuntu eshare isibongo ngobrema so ukubalulekile ukuvuma umuntu mayiphambili kuwe and ungakhompete la but izama wena kolakhe side ukuzikhuphula wena so ingoma emnandi ingaba mnandi ingoma vele iyakhulumisana so abantu inkhuluma into enzeka kimi nje kodwa hayi abantu ba understand kancane ngoba erumbeni kunzima ukuthi umuntu umenze impela understand it's not easy kuthatha ngoba ungathatha even unyaka ukuthi umuntu uunderstand lento yayinje so angazi mhlawumbe abantu bazongithi benzama ukuthi hayi uzwakale kahle yathi into ikhuluma kanjani mina ukuthi umuntu lana wakwa osonizayo kakhulu uthi uyafuna ukuzwana kakhulu but ugcineni ukuthi uzama ulandi ukuthi kathi ugodoro khale akawathela nawe emlotha no what is condisa lokho uyalezeni so lokhu funa ukuzana labantu ku Facebook kakhulu nizama ukubabonisa ininto bayayibona utho leze ngikhulunywa or sengithulwa senzenzana kulo indoda wamfonelayo wathi uyawazi esikole la lifunda uthi namhla topic yithi uthi game topic livela uyandaseni wathi ku top yiko uphezulu kwangona so kuze vele ukukhulunywa ngawo umuntu betop njengoba sithi ukuthi ingoma nale iyakhulumisana ikhona ukuthi inyamjani iyaphezulu so ngiyekho kona ngale vele uyitopic ungeke ku top hayi nguzona abathi betheza ukutrenda vele kulezo suku ukuthi into ungabona itrend kuthi ukuthi yes emehlweni yabantu abayibonayo abantu bayasoze bekhulume ngento abangayiboniyo and abanga-appreciative and u-appreciate ngendlela ezihlukene you understand omunye ube ebone ngalokho ukuthi kuzwakala ikatari kabantu into engithandayo mina uyazomunye sithi maybe uma singabethe kuyi-episode wento zenhle ezazizwakala nayatsha izandla at least ubukelile ngoba kulezi nsuku umuntu ungafika ethi utsha udaka wohlube wasithi uyilalelile ngoba kubuhlungu ukuthi ufake ingomo laphana uyikhiphe abantu abayazi abayidlalanga khona kade ukuthi ukusemuva so ungazwa abantu sebesithi lokho akuzwakala kuthi ukuthi bakulalelile uya-understand so yena nge-opinion yakhe ngasesithi hayi maybe kima kungizwakalanga lokho but uyilalelile because like ma uproduce umculo is to feed the ears abantu angithi so mabelalelile people say izinto zithathe sisebenze okunye nje ukuthi vele siyakhuluma sesitshayelwe injengwethu nofala lapha uthi kumbe imbanje zethu lapha lejimango wethu ibisehla kakhulu angithi but like what is saying ukuthi vele ungazwa sokukhulunywa ngawe njengoba sithi ukuthi qala waduma ngoba ukhulume ngomadlela so sesingathi becelezi maybe bathi ngikho abantu bathi bona la Ndabitshekile injalo besingamazi simaze ingoma leya but uyananzelela ukuthi kaJesu uduma ngani ngokunye futhi ngomculo wakho ngengoma yakho wena ngomsebenzi kusho ukuthi there is growth and there is improvement and it's good to we artist uyakwazi ukuzibheka esipilini ushawe self introspection uzivume wena self ukuthi yazi asocala labasakazi abantu ababhalayo akumelanga nje ngisola abantu ukuthi abambhala bangenzi lokho ngavele ngipheke mina okudlekayo abantu bazasihlela bona lelo iqiniso into mpela ebaleka kakhulu lalo ukuthi abantu lokubona nje kakhulukazi mhlamba abantu abaseside ndabo nabayindlazana befuna uyabona ukuqhatha like kuba buhlungu kimi masembona ukuthi ngesengicane maybe makufika kulawo muntu uthola abantu baziqhathanisa mina akekho umculo engikhompetha naye honestly deep down so abantu bengathanda ukuthi bethi hayi maybe ingoma yami idlule ensimzedlula kumuntu Ndabitshekile hayi lokhana maybe mabezidlalela kodwa mina kolami side hayi asiyenzi njalo so abantu bengaziqhathanisa ngoba kuzofunyanela maybe abafoda bosebe maybe sokubaphatha abangikwazi ukuthi labo babecabanga so lokhala lapho siyakucela abalandeli ukuthi bengavu iyabona so uthini kubantu ngoba ukhulume ngo-Ayoba labakhulume ngoJo ukhulume ngabantu abambala abanjalo engikwaziyo ukuthi
ayisukuthi kala zidingo zemali njalo. Yebo. You understand? Yebo. But usuke ethande into yakibo. Yebo. Ukuthi no man abafowethu man ubizo opitcha from ekhaya besiza lapha babebhadaliwe studio into yonke leyana wabona ukuthi hayi man nizame nami ukukhipha khona okuncane okukhona uthini kubantu ngokuthi konoku ngoba usongani umkhuba omutsha osusiba khona ungabuza wonke amapendela osoqamba qambini makulontshwa vele sokusiba khona umuntu osuke efaka isandla imali ethele. Yeah, mina umfana ngamfazi yabona nje last week ngizengakhala phela inyembezi ngoba bekuyisurprise abantu baze bathi kanjani ngoba isurprise nebengakucabangela so mina ngangacabanga ukuthi lo muntu ovela ongafika ndika imali maybe iyafe ngirekode ngayo ngangakucabange at all uyabona so mina lo ngizivele abantu bakhona lamanje ngiyabasaba ukuthi ngiba WhatsApp kumbe ngithini ngendlela abantu abakhona babesenza ngayo abakuphakamisa kakhulu uqhathisa yeah so into engithanda ukuthi la kuyathi ubracho ngabantu abetsholotsho kakhulukazi bathu uthola mebabalandile sebefuna ukuhlwanisa abaqule izigaba leyo yiye empela engibona ukuthi ayikho right kakhulu ngoba sembona ungathi kanye ngoba mina 90% abantu abangisupporta ngabe Bantu Cholocho so inkayi ngikhona iqala ukuphakama manje you understand kodwa nje le genge yangapha eCholocho sibili hayi afuna uqhamba manje ikakhulukazi manje angazi since ngafika emcuna kaze mina even i200 phakaza Mtshengiseni maybe 200 kulama album kodwa kulokhu ayi injivine eUK eDubai baningi abantu appreciate umsebenzi wakho so lami bengazi mhlawumbe ngithi manje e-studio ngithatha imali ebhena le engabe ngirecordenga kodwa manje kulabantu abaningi abafara ukuthi ndoda mase studio we going to pay for ama expenses so bengathi kule point edusayikhuluma maybe qhamisanga kangaka ukuthi mawufuna into enhle you have got to spend on equality hayi ukuthi esilongo ngavele kube umsindo ngibrande Mapressa ekhanda lama city ngithengise ubone kuqhakatheke ukuthi kule album wothinke ngiye kuya on experienced people spend money and then abantu abayazi into abayenzayo leyo okuyinto zamntanga uzithola kusilela kithi ukuthi hayi esilongo recordile le mastering yakona ingamastwa ngendlela ukuthi abantu ngabadle kuphela befunje khona ukube kubhekiwe e-studio kudlalwe futhi uthola amakatala chef la yaphume inisiyalo but kubone kuqhakathekile okwenze wona ukuthi uthathe izumbulo uyenikeza like abantu afana boTK ngama well known producers abo Betty zangoma ze people that have been there they know this thing la unje mawu record sengakhona ukuthi nayi hayi umbona wakho siyawuzwa but isicabanga mawungathi kuyaphuma intenti la uthathe ulaleli yikho kuzokuphuma into enhle kangaka ake ngiqale nje ngakhona apha ekhaya lapha esikhona khona la njoba umsebenzi walo angiqali mina ukungena ehlelweni lo maybe ngikhona le page nokungena phela ngibukele la ku YouTube so equality yendo ibalule lapha nje ekhaya ngeke ngibone nje ukuthi ayinto le abantu into abenza equality mina isikhathi esiningi phela lapha kubukelwa ngedata so uma abantu bezobukela ngedata kumele bafite into eyiyo so noma ezoba khona omunye so ngenza nilanga bekhona omunye kodwa kuhlukane ini ama quality so ngikhulumela entweni le ukuthi abantu abangaziyo mina abasondela nami bayakwazi mina manje ya record isikhathi esiningi ukuthi nje besibulawa ngama studio before tot lapho recorda khona yakungakhululekanga lingazwani kahle qinisa uyenza nje kodwa nje mina noma yini ungabheka from nje izinto engizenza eziningi angithanda ukuthi ngiyenza into ezifake inchivi nobhetha abantu abaningi bamazi sorry mina makuzohlala kumabi kodwa somnto lenkinga asomuntu nje ongamthatha udai 9000 cela unjayele ibase hayi iyakutshela nje ukuthi mfana nami lapha uyakhokha and mina mawuzochayela Ndabitshekile ngizasho ukuthi uzosebenza lento engifuna lawo bakwazi ngisebenza la ngoba nami ngenza sho ukuthi umuntu nyambhadala imali yakhe adla sude which means sisebenza ngequality akurojwana lapha so isikhathi esiningi kubaleke ukuthi mawenza into uwenze ikakhulukazi eRhumba njengoba ubhude Chief Mapressa lapha ukuthi wayibona esinye style kwakuyindlela ukuthi masenza into siyenzisise ngethi indlela so eRhumba nokunye sibulayo khona ukuthi siyathatha ama chance ukuthi njobe eRhumba sinenge so uma uzohlala kwabanye abafowethu uzohlala kahle uthola umuntu uyagijima nje e-studio efe yenze nje ingoma
utshota kuhlangani kahle le studio akiso labadlali bamakatari kuyayenzwa nje umnisi kuyingoma lokhana mina ngunanzelelile ukuthi futhi kuyawulimaza umculo kakhulu so it's better ukuthi uspende then uthola abantu abanolwazi kahle wenza into erato doba uyihambisa mina isidila ngemva kwalele ngalikhiphayo ngalihambisa ku Khulumane FM omunye wama DJs impela wantshela wathi hayi mina wami ingoma le ngiyakuhlebela ayikho right ine ngakuthanda kakhulu kokyami ngakuthanda kakhulu kwathi one of the days kwaba le show eYibro theater ngicela MC ko ungikwaza kwazi ubhudwa ekhona mshoyo mfana mistake ayi ngazizwela man ngeze ukuthi hayi man la manje album leyo lengoma zakho namhlanje awuyithandisi nangumfakazi angifuni ukuzibona la manje interviews ngindavela ngicount ngoba hayi uyabona indoda lo azake ngixoxela izinto but undoda lo bemnanzelela abantu ikakhulu ngeunderstanding yakhe bemnanzelele singayakhatshana enindlela abantu abangasoze yazi into azivumayo zenezi bambalwa kakhulu abantu abazivumayo abesola ozivane Mapressa nakamfaka kwangithandi akatshwa abanye udlala etheater bayehlisa volume isound volume iphelele imastering yakho yiwe kuzero yalo phela lapho kuyenzeka mina ngakubona impela kimi so izinto ezikhona zozana iquality of music ibalulekile kakhulu ngoba senze ngokufana futhi bakhona abantu abarecorda impela nge3 days abeqedile recording eChikipicity mina ngabuza imchike manje umfonela uzotshela indaba vele my record siyahluphana kodwa masiqede siyashekhana izandla ukuthi ya lapho kusetshenzisiwe uyabona live vume ethi ya isitana sakho lesingasaseki ngithi even manje uphuma album leyo bengiqhawula kade ngoba ialbum yakho hayi akazabutsho because uyabona so lento thola estudios lezingomna ngihambele estudio lapha idate esikwazi ukuthi ingoma iphuma mhla ka 3 December kumhla ka 27 kungakafakwa lutho uyabona so ayenzeka impela 27 November bemephansi bingakafakwa lutho ibalekile imhlophe hayi balambile la bedanile bezisapha that's all umcimbi yakungu 8 ntambama ngo7 ngo4 ke bokukhandwa ama CD ngaleyo mpela siyabadinga abantu abanjabo bhudo Mapressa futhi bengakuthuli lo yikuthi nje singabantu abanye maybe abababe yabezitshela hayi mina into enqindi vele yabonisa abantu tholotsho yonke lokho phela basabadingeka abantu abanjalo iqiniso vela zingamakhulu ngoba lasabona ingoma yakhona iyakhala ngoba vele usule gama kodwa uyizwa manje ukuthi hayi ingoma leya lapha nje eceli and labalandeli manje sebehlaziya manje abasadlali manje abasakusebenzisa kakhulu ukuthi hayi ngoba ngusibani bani le sebekwazi ukulalela ukuthi hayi into le lapho budlala ngathi hayi into le so kubalekile impela ukuthi lani lingabantu obhudi wethu abadala lisibonise ukuthi hayi umuntu ungasabi ukumtshela ukuthi indoda uyathi into eyimpasisayo kudla kuyi ukugeza kono ugezo umuntu kakhulu vele ogeza esikhathini eziningi ungafika ivini endlini yakhe yikuthi nje ungathola selomfazi abafazi bethe uba amachaphe yedwa esadlalela yedwa aya mina nje ngifihli vele ekhuluma nje umuntu esesakufa chayiqiniso nje umuntu uthola nje ukuphini you understand ikonke ucupha isoka isibhinqa phela smart you understand umuntu smart into zakhe yazibona so zisuka zihleleke zonke ezikhathini eziningi because unjani ngokubona ukuthi uthishe dubstitute ku promotion ngombana uthwele ihansa isiyafini lesiko lesesespa isiqanyulwa lesi esingakazi qanyulwe sesiyafini usibambe so uhlanisile ngapha ucupha amazambane ngosubhizi bestage yazi umangalisa ukuthi kade ufuna uba yini lapho lo understand ungcolo lwakho loluyana vele yilolu hlelo liyehlise lokungathi ayisenyenza maybe i-podcast usuvula ama-podcast kabani podcast kamapress podcast ka Zanzibar they can do it better you understand
abantu uhluyehlise into sengiyenza ukuthi ayiyathi sevula maybe TV lapha iTV yakho ihliyehle izinga abantu ungazi ukuthi umuntu lo uzohamba inkonzo uzofika kanti nguwe ona lo muntu omeleleyo uyandisela yayi ngicela imnandi kakhulu aphela amadata impela ezindlini lapho but siyazi ukuthi silinikeza icontent eyiyo elifunayo njalo eliyithandayo and besifisa ukuthi sibe lo part 2 wale ngxoxo namhlanje ngoba ingxoxo ejule kakhulu njengoba abaculi bakithi abaningi kakhulu umkhakheni weRhumba even labalandeli they will appreciate this ukuthi we didn't even not expect ikokuthiwa i-podcast yabantu uyabuya wena your stories unfiltered ukhulume wena ngendlela onofila ngayo obelieve ngakona without ukuthi maybe siphushele a certain narrative to you we understand so we appreciate ukubuya kwa bhuti Ndabitshekile lapha elenkayi super sounds and I think ungenile lapha nafa kakhulu so i-album le ibi album esingaki ibe nge-3 ngale uyibalele longasayifuni yangothakalayo hayi so asithi album yes2 yeah skipper liyana uthelena liyana nje hayi ngahlalanga kahle I think for you khona lokho kuphela like njengoba ethile Mapressa ubonakala into encane kodwa ayikhonani ukuthi ube lesibindi sokuthi lento ayikho right you check it out wenze right ngoba kuphuma futhi but you realize ukuthi ngabe wathi wena hayi yizo ezidongikhala amakatari ayitebereziwe zisiya phambili you understand so like I think there is a lot that maybe we didn't touch maybe lo fala ufuna ukuthinta lapha but like abafuna ukuthola abafuna umculo wakho how do they follow you on your social media angles umculo wakho bawuthola kanjani ku TikTok social media utholakala njani la kuma digital stores abangekho abantu bakwamazwe baphetshiya and we have seen Europe starting to appreciate music wakithi silabantu afana labo Tifoja Pipango iseka ebisuzwayo so into sengikhulumela abantu baseyikhipha lapha izwe bo plus 44 into leyo lalezi eziyama code asukani manje fana no Dubai 1955 uyazi ungangena ku TikTok ade zathi ungangena ku TikTok uyethola the last number ye-cherry ehle uthola isenze nje chawu maskandi kwenza uthanda umaskandi kithi umuntu engani uba lezinto whether imali or obuhle sebalekele iRhumba lazi iRhumba mongathola last number omuhle leli khala ngalihle liqedele liku TikTok lisenze nje iRhumba so kuyathandisa abantu abaningi although ubona labanye abantu bakithi amalabo uthetha ilizi moto zahamba ngojinimpi lezi abo Rolls Royce la elani ukuthi thuche nje ichaya uNdabitshekile or ichaya uSkupse orosi kwambana isuka veli ukwana kusuka iRhumba nje kuyakuzulu you understand ketisa umana zababona yila bezathi mina abahluka the challenge is you find ukuthi those that are doing that thina thola abantu bakithi ikakhulu abantu abamantombazana we have got Okiwa again Midnimich we have got Ona Brian we have got Happy Girl Cape Town we have got Osmondia we have got Loveness we have got Makumalo we have got abo Sasha or Miss Violence or Lisa we've got there's quite a lot that have embraced iRhumba and by far well easy uthola even ama South Africans liking the content yakhona but usuthola abangakithi body shaming and bethi umuntu ojive iRhumba lizanka things like that and we appreciate girls keep up uyaduma namhlanje isnippet sika Ndabitshekile abamenje ngasibona ku TikTok ngiqala usibona ngavuma ukuthi no this is a very good song ungabona ngasahambanga uyabe ngasayisebenzanga yena kumbe kalandlandla kahle but la ukubonile and umuntu okwazi ukuthi no this is good engananzela into good now the rest is up to you noma usupush 5% the rest of 95% inculo lona ubuciko bakho oyingoma yakho yabe sisipushela yona yodwa so look akulo omunye umculo osiwu identify ngawo phandle kweRhumba you can wish
yes, you might like this other music and things like that, but ngenye imini sasitsho lapho nomdala ogedla ukuthi ngenye imini sifuna ukuyo MC join UK kube le Rhumba festival. We have done it in South Africa when it wasn't fashionable. We have had a lot of festivals. Sifaka izimota zikanokusho kulandela nabaculi abanye behamba ngezimoto ezinje kubo Renegade Junction. We've done wonders. But it's Iota, Deep Cut, Shannon, they came in ngoba nama Range Rover. You understand that amatlapho la ihamba ama Range Rover, Allen la ihamba ngezimoto eziserious. We have tried it. We have seen Madlela try Rhumba in front of 90,000 people at FNP Stadium. We have heard. So this is our music. It's our art, and we need to embrace it. And now Ndabitshekile, they need our support. Let's uplift these people. Upegile nangu wapegi ixoxo lakhe lihle kakhulu. Ukuthi masilipegile thina wethu uMajesu wathi mina ndabika ngipakure. Then sengipakurile linokweni ukudla linambithe. Abakhafulayo bakhafule, abaginyayo beginye, abanambithayo benjani benambithe. Fa sesivala uhlelo before la maybe anikeze abalandeli abaculi lababukeli be-podcast yabantu labalandeli bakho and lo ngamaziyo Ndabitshekile ukuthi umthola ngaphi lokufisa unamazwi akho okugcina ofisayo ukuthi no, I want to tell the world noma nje su exhausted, I think quite a lot, and yeah, you were pregnant with facts ukuthi look, you say the mouthful, and we appreciate that ukuthi siyakwazi bakhona abazathatha bakusebenzise fa, and siya appreciate where selufika khona. Sengabona kanti i-competition la ibalulekile, ngizama ukubalekela i-competition ngathi okwenza kube lomncintiswano ngoba into ibe enhle sometimes kuyadingakala ukuthi kube le competition ukwenza ukuthi lawe hayi competition ukuthi thina site at competition ngobubi ukuthi ungacompete la maybe kumele ngu-eliminate or ngu-keep egaming. Ngithanda ukuthi wena uyavuma ukuthi hayi kulabanye abafowethu embathandayo mina engivumayo ukuthi baphezu kwami, akukwenza ucabanga ukuthi no lama I want to be better than them. That is to a constructive competition. Hayi competition ukuthi maybe lapha lebonana khona manje kumele abaleke umenze kumele qathi phansi. No. We need to appreciate sikhulise into zakithi. It needs to be healthy. Exactly. Mina njengomdala vele edale lo nxa ufika esintini sabantu abansundu kube lembuzi ehlatshwayo silokuthuma kuyabaya abantu awuzakube benanzele ukuthi sibathumelani kuyahlinza yalese kimi ingakahlali la ku podcast wabantu bomimi umuntu ade ngamthuma wona ngalo bengakayizwa imbono yakhe umuntu othunywa kuyahlinza imbuzi uyabe zibona uyezinto enkulu kathi uxotshola ukuthi kala mbono undoda lo lemimbono esabekayo kakhulu esabe kunanje lapha sebesigijima kufanele zona uthi isandla sokuza ukuthi umpalo lomoya but maye ngaprofita lapha ngeke ngikhonjwe mina uthanga ugodo umzondise ecile ephume phandle wala le moteni but uyamuzwa abapointa into engicelayo ku podcast ukuthi kuke kuthatha abantu bona ale mbono azibhoyoyo lanta ngambazwayo lizobahlalisa ngoba ngaba yi12 so kuke kuyenza into ayirhumba indaba sizoxoxa sizokhuluma ngayo irhumba indaba. As long as subscribe, like, keep on sharing the content, the subscriber, this will be possible. Improve into zakithi. Well, we know it might be 2 people who come or 3 people who come or 4 people who come, but we need to start somewhere. Even if this will take us years and years, we know we are going somewhere. I nicknamed this podcast SABC 4. Into ayizigcotshwa yimi azayigcoba eceleni mina so that inkosi yamakala uthi Mapressa that this is SABC 4 ungakaboni wona ezabona mina nje bengikhayele so abantu babona la mina ngibona ngani lapha lembobeni zamajuku yes asimembobeni zamajuku angazi ukuzuvalele lapha hayi sesifakile isiphinde utholakala ngani utholakala njani umculo utholakala njani umculo wami okwamanje utholakala ku YouTube kodwa ngafa only 4 songs ithini channel yakho 3 ithi Ndabitshekile channel
So kwakuyinhloso yokuthengisa ngibona abantu ke bethenga so ngathi ngcono ngifake 3 songs then kodwa ngizofaka ezinye lezi but uyabona ukuthi bayaphusha lama views mbonile impela ukuthi i-promo yakho abantu ba-engage ku-YouTube lapha so you need to keep that going. Yes, honestly i-YouTube yami abengakayinaki kakhulu ngoba ngangivule yinye yaba nama problems so le ngentsha so yiko kodwa but you understand ukuthi umhlaba esikuwo manje so kungaba nzima vele kusiya kweminyaka lesiya kuyo ukuthengisa ama CD. Yes kunjalo so imhlaba lo digital laba abantu abathenga asebethenga bengadlali just umuntu ethenga just ukuthi ya support so ngithi ngoba already selayo la ingoma. Yes so ngithi ngibonge kini nje kulolu hlelo lolu ngithi nje lami mangisuka lapha ngizoyatshela nje abanye abantu emagroupini esondane lawo ukuthi benze short ba subscribe nami ngizoba umuntu oqala ngoba nhlezi ngikwenza kuyinto enhle kakhulu ngoba eRhumbeni besingenakho lokho besihlela sikubonela ku Maskandi which is into enhle ngoba isiza thina ukukhuphula umculo wena so there are very few people abakwenza ngicela maybe okokuqala bangazimbanaka abantu so into leyi ngiyazi bakhona ama artists asazobuya ngiyabongela ngibonga kakhulu kini mina ngihleze ngihlonipha nje njengomfaneni angisomfana oziphakamisa ukuthi nje umuntu mawumbonele kude lami la wasuqoqelayo labi sengamgcoba udawo uthola ukuthi kodwa thothi mina ngaphakathi ngiyamhlonipha njalo njengoba vele ngimazi kudala lo msebenzi wakhe lonke ngiyalazi kodwa ngoba sabe singasondelanga leyo ndlela kodwa umsebenzi wenu umuhle ngoba lizama ukukhuphula thina so ngiyabonga kakhulu ingoma zami ezitholakala lapho ku Facebook i-page lami kuthiwa Eze Blue Nation Ndabitshekile guys Super Sounds yes lapha engitholakala khona kakhulu i-page lisaselisha nje likakhulu kodwa hayi bazakukhulisa abalandeli bazakukhulisa. Ngibonga kakhulu into eliyenze namhlanje okunye okugcina nje ukuthi ngazi abantu ukuthi mina lo bhuti Madlela is not personal please abantu ngiyacela ukuthi beku-understand ukuthi noma yini abayibona yenza mhlambe ngami silwa ngengoma futhi asukuthi asokulwa futhi ngeke futhi uzwe more marketing ngeke ukuzwe futhi sesikwenza ukuthi kuze kukuthinte nawe sokwenza nje ukuthi hayi la wathi kuphela yebo akimzondi ngiyamthanda from kudala sesayidlula lapho umuntu engithanda kakhulu so ifoni kona i-phone number yes phela anitsho ngale enkayi ngalidonsa nzima kodwa hayi ngiyabamba ngoba vele mina sengathunjwa abantu becholo uma becho bathi hayi kumele ngithuhle ngapha enkayi hayi sithole uyilishi okunyenza ukuthi ku-public khona lapha kubobhudi ngiyacela ukuthi impela lami ngizibone omnye umnyaka lami ngiqhudelana ngisenje kodwa abaningi bacela sacela ukuya echolojo kodwa lina ngoba yini eliphethe icholojo yiyo mala ngitsheli yona le hayi bangitsheli aza phambi kwabantu uhluzwele labanye right kule band uthi ayisimunye yazi yes ngiyazi kakhulu isimunye yayichaya ingoma ethi idlozi ngabathula begida lapha MTN lapha ngole into tayizayo ni dress yebo ezayichaya irumba so zizojoyina liyala mani ugwizi wathi esithi ufuna ama band yathi ngicela kube lesimunye phakathi yimi ngafaka isimunye elokuzeni ku list you understand ngakwazi ukuthi zifika kugwizi zingachayizayo dance ziyasedlule wonke ama band azabe khona phambi kwamehlo omlungu ngoba umlungu yake lana yabone but lapha abazambonisa into yini so ngiyafuna ukuthi wena mawuphuye echolojo akube yes creative but ama dancer Ndabitshekile ake ngibone isikhala la imbone enza something iqiniso you understand ngoba akulanto elula nje into elula so kuthiwa isigubhu lesesikhona yes isigubhu esinjengalesi amakatara akho uthike lo kuhambambisa iphikatara yakho loba ibhesi nayi kusho uzayichaya kunjalo but lina lesitala sokuthi nxa ufika ku show kiro dire utest ilalo kulokuthi uchaya ingoma ikhali ngayo iqiniso hayi kuzwakele hayi lambe bengitsho nje ukuthi hayi ngiyabonga kakhulu ngoba sengifike lapha uNkulunkulu alibusise kakhulu ngoba sengicizele kulokhana okabhuti Madlela ukuthi abantu bangakuthathi ngenhliziyo noma ungezwa yena ayikhulumayo hayi akukho personal siyabonga hayi siyabonga kakhulu ma podcast amahle lisale kahle emakhaya.